nasıl gördünüz? Fikrinizi buraya söyler misiniz? Gerçekten dünyada gördüğüm çok ender yerlerden bir yer. Çok güzel. یکی Çok otantik. یکی çok از doğal. زیباترین جایی که من دیدم توی ایران از بین این همه رستوران هایی که ما رفتیم اینجا به نظر من یه جنبه خیلی خوب و حالت طبیعی داره که اصلا کلا خیلی تغییراتی توش ندادن و evet. Yani buranın biraz böyle kapitalizmden daha uzak. İnsanlar artık dünyada kapitalizmden çok ciddi sıkıldı. Sıkıldığı için böyle doğal ortamları yani özellikle böyle egzotik geliyor insanlara. Buraları hani geliştirirken ya da büyütürken oraya çok dikkat etmek lazım. مثلا کسایی مثل ما که از شهرهای خیلی بزرگی مثل استانبول اومدیم اینجا رو دوست داریم که مثلا یه همچین جاهایی رو ببینیم و انسان‌ها دیگه خسته شدن از بس جاهای مدرن و اینجا رو میبینن و به نظر من باید یه همچین جاهایی حفظ بشه و اینجا رو به اصطلاح یه تعمیرات اساسی کنن و تا توریستا بتونن که مثلا اینجا لذت کافی رو ببرن. من که خودم وقتی که اینجا رو اومدم دیدم خیلی نهایت لذت رو بردم از اینجا. Şimdi ben dünyada birçok yere gittim. 60 tane ülkeye gittim. Avrupa'da ya da Amerika'da ya da Asya'da şimdi insanlık şeyler yani Japonya, Kore oralarda insanlar genelde hep böyle eski özlemleri çok yüksek. O yüzden bu tarihi korumak ya da kapitalizmden biraz uzak durmak çok özellik katabilir buraya. من بیشتر از 60 کشور دنیا رو رفتم، کشورهایی مثل ژاپن، کره، اروپا، همه جا رو گشتم و الان انسان‌ها دنبال یعنی یه جوری شده که دنبال یه همچین جاهایی میگردن برای به اصطلاح فرار از اون حالت مدرنیته و اینا دوست دارن که به اون حالت قدیمی و سنتی اینا برگردن. الان در واقع طیف بیشتر توریست‌ها دنبال یه همچین جاهایی هستن. Bir de buralarda sizin halılar var ya, küçük halılar, evet. Çinicilik. Duvarlarda böyle tablo gibi küçük küçük şeyler yapılabilir. یه پیشنهادی هم من دارم براتون میگن که اگر مثلا بتونین که این قالیچه های خیلی کوچیک مثلا ایرانی رو به دیوارای اینجا مثلا بزنین خیلی قشنگتر و جلوش خیلی بیشتر میشه. اینم نظر من بود میگن راجع به اینجا. Çok etkileyici, çok güzel hakikaten. خیلی واقعا من اینجا خیلی لذت بردم، خیلی قشنگ بود اینجا. Özellikle mesela şeyler çok süper. مثلا این تختایی هم که اینجا گذاشتیم برای من یه چیز جدیدی بود. مرسی، ممنون. Peki.